आकाशवाणी इम्फाल RK.Gorani na pau pajari ahanbada maruiba pau Sandel jila da ngasi pangthokiba cabinet mifamna sarkar gi vibhag sing da hojik hangdunu leiba pham sing sada yankai mensina wafong khanaki Congress luchingba Rahul Gandhi na hairi handaki niyai jatra si Manipur dagi hawriba si Bharat ki miyam da raija asta hojik thokliba tangdu laita daba phibe masi khangan nabani Tara suba amasung taramatoy suba IRB ki training tawgadaba personnel sing ngasi ayuk Imphal International Airport tagi Indian Air Force ki akhanaba aeroplane da Guwahati da pukhre Leibak asing mafam kya ngasi lanmi ki numit pangthok li amasung Pradhan Mantri na ngasi video conference ki khuthang da PM Janman ki khuthang da Pradhan Mantri Awas Yojana ki beneficiary lak amarom da makhoi ki ahanba installment ki senpham sing khusin na khre Sandel jila ki district complex ta laiba jila aski minister secretary ta cabinet mi pham pangthokre ngasi ayupung tara makhai digi hauduna pung ama makhai rom chathakiba cabinet mi pham aduna tongan ba agenda kuntra hena khana naina ki cabinet mi pham aduna sarkar vibhag sing da hauji hangdun leiriba pham sing sad yankai mensina warep lauki hirambasi matang da siribire na hai Masigi cabinet decision da ya maruna lawbada yam state ki oiba issue kya kan yaw de khoi thabak hapada khoi vacancy leiba mayam se masigi 50% sigi thabak hapna bagi madu bi ayaba pikre maruna home ga tourism ga di 10% ayaba pikre recruitment tawna bagi aduga atai department sing na leiba vacancy dugi 50% men khadna bagi ayaba pikre ai riba kharasi mangai yam kan atai Cabinet mi phamadu hek loibaga Mukhyamantri Luchingba Kangbu amana Sandel jila gi sports mini complex ke hauji leri phibam yengsin khi tungda jila asigi mantri panthada leba model residential school da pangtok patharomamada Mukhyamantri Nongthumam Birena Sandel jila gi oina paikhatpa lupa koti sama kontro henbagi project sing sanga kemadi lupa koti marputoro henbagi project na urek yum tamkhi Sanga kibasing adugi manungda sakpi karong football ground Khengjoi police station sakpi karong police station Chandel police station da hangadaba type 2 amade type 3 quarter amasung minority mairoi singi girls hostel na sing bayauri Khongset aduda Chandel jila gi miyana packet aniba thabak thorom singi warol kya yauraba memorandum amasung Mukhyamantri da pisin ki Mukhyamantri na kaksing lamkhai dagi Chandel yobo lambi gi sarukta Assam Rifles na sajiliba barricade sing thengnabadagi hairiba barricade sing adu lokthoknaba ADGL Kailun da khangan ki Congress ki Rahul Gandhi na luchingba Bharat Joro Niyai Jatra ngasi Manipur gi mawge lanthoktuna Nagaland raija yauksin khre ngasi jatra aski nini senba numita sengmai digi lamtharaba matung miyamna gampijang modbung amasung kangla tongbuda Rahul Gandhi bu taramna okhi Kangpop ki Thomas ground de miyang mi pham pangtholoba matung jatra asi senapati tamna chatki Senapati jila da pangthokpa miyang mi pham da Rahul Gandhi na hai handaki niyai jatra asi Manipur digi hawriba si Bharat ki miyam da raija asida hawjik thokliba tangdu laita da phibam asi khanghanabani haina pongdokhi jatra aski matang da ekhogi Senapati jila gi paumi gi paudam Congress ki Rahul Gandhi na luchingba Bharat Joro Nyay Yatra Mauget Lanthoktuna Nagaland gi dama khongsangkhre Sri Gandhi na Senapati da thunglabaga mafam aduda tiliba miyamga unabada hai handaki Nyay Yatra Manipur dagi hauriba shi Bharat gi miyamda Manipur da hojik thokliba tangdu laiteba fibam ashi khanghanabani bahagna makhata na hai We wanted to do another yatra from east to west and we decided that the most powerful thing would be to start the yatra from Manipur so that the people of India could get a sense of what the people of Manipur have been through, the difficulty that they've been through, the struggles they've been through. I understand that you have faced a tragedy, you have lost family members, you have lost property, and I want you to know that we are fully standing with you. We want to bring peace back to Manipur. Rahul Gandhi Nagaland gi khujamada ngashi ahing laigani hairi Akashvani Imphal gi paugi damak Senapati dagi hekini Amarom da Thobal jila dagi lamthakiba Bharat Joro Niyai Jatra asina Manipur da kanaba amata puraklo haina Shiv Sena Manipur Pradesh na phungdorakli Imphal da paumising unaba mada Shiv Sena Manipur Pradesh ke President M Tombi na hai Manipur da tangdu laita da phibam ama leiringai serak sida asigumba rajniti khudongchaba launaba jatra ama pangthokpa asi tawpham thoktaba amani
Manipur hauruga Maharashtra phawa satkadaba niyai jatra ashina lakadaba Lok Sabha mikhalda ahongba amatta leiroi. Senapati Jila ki oina numin ini chathagadaba Viksit Bharat Sankalp Jatra campaign ngasi Jila asigi DC complex ta laiba multi-purpose hall da hawdokre. Jila asigi oina campaign asi Rajya ki Consumer Affairs, Food and Public Distribution na Senapati ki SDO khosamnadra pangthokpani. Campaign asi hawdopake thoromda Senapati ki Deputy Commissioner Mamuni Dolen hai numin ini ki campaign asina Jila asda laiba khungang tarukta I7 sijinaduna miyamda tongan ba sarkar ki schemes ki matangda khanghaneba pandam thamli. Campaign asi mai pangna pangthokpada Jila aski tongan ba district level officers sing amadi village chairman singna achoba thodang lobina ba appeal tawraduna campaign asi khothangda miyamda PMAY PMMBY Ujwala scheme sing bagi matangda ningthina khanghan bada mateng pangbiyo haiki. Ngasi ahoba nimita har ghar jal ki certificate amasung ration kana sing ba yenthoki loinana tongan bibag sing oina punna stall taramanga hangdokhi aduga NCD gi screening cam amasu quiz ke session ju pangthoki. Campaign asi hangdokpada stall sing yengba lakibe miyoi amana Akashbani Imphal gi ipau kangpuda shumna hai. My name is Atia and I'm from Chawainamakuland of Senapati district, Manipur. I think Viksit Bharat Sankalp Yatra is good initiative of Government of India under the guidance of Prime Minister Narendra Modi. Today, I have visited the stall of different departments and came to know various schemes of government and its benefits. I am much more happy regarding the aims to provide safe drinking water to every household. I hope the Prime Minister Narendra Modi-led government will continue to launch such benefited schemes for us. Imphal is Jila ki lamlai kendri manung sanba sabungko khunuk se konde leiriba Central Forcing Lokthok haiba dabi da lamlai kendra Village Volunteer Force amade mara paibi singna Imphal ukhro lambi da yangang popi phauba matam kana lambi thimi khongjang ngasi degi haukre. Lambi thimi khongjang asta ana ayek mai masing tamaga mari leinaba gari sing Dharmaga mari leinaba thawdo wa thok media gi miyoi sing amasung tangai fadaba servicing oni athingba leite hairi. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Tara suba amasung taramatoi suba IRB gi training tawgadaba personnel sing ahanba tangka ki oina ngasi ayuk Imphal International Airport gi Indian Air Force gi akhanaba aeroplane da Guwahati da pukre. Ngasi ahanba oina personnel sa muhumdra manga Assam gi training center da training tawnuba akhanaba aeroplane aduna pukhibani. Training tawgadaba personnel sing asi mamang da Imphal dima pulambi da sarkarna punaba thorong tawramba adu personnel sing imung manung amadi tongan balup singna National Highway da puba yaro haiduna khongding jangchen bedegi sarkarna Indian Air Force ki akhanaba aeroplane amna personnel sing adu pukhibani. Train dem yang haibiram da Tamenglong da pangthopa ahum laksuba jila thak angang singa festival ngasi loisin kre. Festival asi Jalarong Baptist Church na sinduna thas ki taramathoi degi Tamenglong headquarters ta laiba church asida chatharakhibani. Saita Seva Samiti Kaksingi Yankaitere Chubamapo Kumon Tharongasi Library and Information Center Kaksing the Pangthokre Tharomatu da Humbutaruk Subasum Thang Sepong Pongki Amadi Mui Tarukta Saita Seva Mana Singjulan Thoki Assam gi bina Kandipa to South Bara Complex Lakhipur Kasar Numit Chatharak Pasangna Besingi Lilup Paring episode 2 gi Solo Art Exhibition ngasi loisin kre Tharomatu da Thoi ba mayang nambam yellow Yangkok artist na Yangkok tekpa lai kun manga amasung Lade ayak palai mari punna ayak palai kunmapan utki. Ayak palai singasta Akashbani Imphal selection grade announcer Yongkham Jugeshwari senior broadcaster Songtham Kamla amasung Jenims ki director professor Deben ki saktam sing yauri Thoromatu United Club Organization Lakhipur na sinbani. Assam ki Silchar ki Lakhipur South Barak ground bina Kandipa to the Nimitara Manin Chathagadaba State Handloom Expo melanga shidagi haukre Mela asi Bharat Sarkar gi Textile Mantralaya gi makhada National Handloom Development Program khusamna duna Manipur Apex Handloom Weavers and Handicrafts Artisan Cooperative Society Limited Pauna Bazar Imphal na sinbani. Akashbani Imphal dagi pau tabiri. Lanmi gi numit ngasi lebak asing mapam kya da pangthokli numit asi Bharat na British ki ningkhatam laba matung Bharat masa amat ihan hana Lanmi gi Commander in Chief Field Marshal M Karyapana English amaga chama pane phuma panda Lanmi gi charge asi khushinarapon minpu ningsingbo ine chei khudingi pangthok pani
नुमित असके सरुक अमो ओइना भारत लानमी की एनुअल पैरेड लखनऊ द पांगथोकी हुमुद्रा तरक सुरबा लानमी की नुमित असदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडेना थौना फरब लानमी सिंगदा सेना मेडल पीदुना इकाई खुमनाबुटकी नुमित असना लाकपदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जगदीप धनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमदे अतै लुसिंग बकयाना लानमी सिंगी मफमदा इकाई खुमनाबमदे याफा पाउजेल पिरकली लानमी की नुमिना लाकपदा मुख्यमंत्री नोथोमन बिरेना लेबाक असके थौना फरब लानमी सिंगदा तौबिमल खंगबु उलकली मखोगी थौना फबा कथोप अमदे मथौदा पुनिंग चंगबु मुख्यमंत्रीना इकाई खुमनाबु उलकली आर्मी देगा मरी लेन इंडियन आर्म फोर्स थबक चंगनिबा नहा सिंगी ओइबा मोटिवेशनल लेक्चर अमा असम राइफल से सिंदुना नोनेज लाई खौपुम द लेबा आइडिया स्कूल दंगसी पांगथोक्रे लेक्चर प्रोग्राम मदुदा खौपुम अमसुंग एल खुनो खुलगी तोंगान तोंगान बे स्कूल सिंगी महिरोय मरफुद्रा रोम सरु याखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस खुतांगदा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम जनमन की खुतांगदा प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी लाख अमरोमदा मखोई अहान इंस्टॉलमेंट सेनफम सिंह खुसिनख्रे थौरम बसिग मरी लेनेना प्रधानमंत्री ने पीएम जनमन की बेनिफिशियरी सिंगसु वारी सानखी सर मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेरा गांव भी इस तरीके जो 60 आवास स्वीकृत हुए वो भी इसी तरह से बनाए जाए और हमारा बंधन केंद्र भी हमारे गांव के पास में ही हो सर। विद्या जी, ललिता जी, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और पता चलता है कि पीएम जनमन महाअभियान का जमीन पर किस तरह फायदा हो रहा है। पीएम जनमन असी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप सिंगे सेल थुम अमसुंग सामाजिक एबीपीबम फगलहन पांदमदा ममांग सेगी नवंबर दा हौदोखिबनी लुपा कोटी लिसिंग कुनमरी बजेट हापन हौदोखिबा पीएम जनमन मंत्रालय मापन की खुथांगदा मरोइब लम 13 दा अहेनब मियंग संगली मंगा सुबह असम राइफल से कांगबु अमन ngasi टेक्नोपॉल जिला की मनुंग सनबा न्यू मोंगजांग विलेज के केजी अमगा ग्राम मबुद्रा मापन रोंगी ब्राउन सुगर फागत पंगमख्रे हाइरी मंगा सुबह असम राइफल से कांगबु असिना मपी विलेज तमना सतपदा न्यू मोंगजांग विलेज की लंबी की मताइदा सेंट्रो कार में चेक तौबदा हाइब पोलम सिंह असि सोपकेस को निपान पुरमबदगी फागत पंगम खिबनी फागलब पोलम सिंह अदु मरी लेनबा पुलिस स्टेशन द सिनख्रे हुमुद्रा तरे सुबह संतोष ट्रॉफी लिसिंग कुलुमदे कुलमरी की फाइनल राउंड की मैच सिंह अरुणाचल प्रदेश के गोल्डन जुबली स्टेडियम यूपीआदा मथंग थागी कुनमाथोदी सानबा होगनी राउंड असिदा ग्रुप ए दा अरुणाचल प्रदेश मेघालय गोवा असम सर्विसेस अमसुंग केरला की टीम सिंह लंबा थेंगनगनी अदुगा ग्रुप बी दना मणिपुर कर्नाटका महाराष्ट्र दिल्ली मिजोराम अमसुंग रेलवेज की टीम सिंह लंबा थेंगनगनी मणिपुर की अहानबा मैच मथंग थाई कुनिथोय रेलवेज के लंबा थेंगनगनी लमनोंग थोंगखोंग द लाइब आर्टिफिशियल तब ग्राउंड चथरी बता मरी शुभ अम्फाल सीनियर वुमेन्स फुटबॉल लीग की मैचिंग द ICSA रेंगबम अमसुंग यूथ वेलफेयर क्लब पांजिल अमम जनदुना ड्रॉ चटक्रे अतोपा मैच अमदना मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ना द यंग वेलफेयर क्लब पांजिल अनि सुनोद थोइख्रे नपसा खाइम्फाना कुनछुबा मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की विनर ओइरे मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन की मियंग मखार चथरीबा लंगथबल पब्लिक ग्राउंड द सानखिबा फाइनल मैच ता नपसा खाइम्फाना YWC लंगथबालबु माइथिबे पीदुना विनर ओइबंगम खिबनी लागलिबा लोकसभा मिखलता बहुजन समाज पार्टी BSP कना कनागुम राष्ट्रीय दल अमतगा पुनः चेमिनर हाइना दल की मको कुमारी मायावती नगसिन लखनऊ द लेबा दल की ऑफिस पांगथोकबा मिफम अमदा लाउथोक्रे लखनऊ द लेबा पार्टी की ऑफिस पांगबिसिंग उनबा अमदा माक नहाई सई एसी अप्रैल में द पांगथोकदौरिबा लोकसभा मिखलदा BSP ना कनागुम पार्टी अमतगा पुल्लोई हौजिक अरोइबदा मरोय पाउ अमुक हना चांदेल जिला दंगसी पांगथोकिबा कैबिनेट मिफमना सरकार की विभाग सिंगदा हौजिक हांगदु लेरिबा फमसिंग चाद यांकै मेंसिनाबा वारेप लौखी कांग्रेस लोचिंग राहुल गांधी ना हाइदी हंदक न्याय यात्रा असि मणिपुर दगी हौरिबा असि भारत की मियाम द राइज अस हौजिक थोलिबा तंगदु लैता दबा फिबे मसि खांगनबनी तरा सुबह मुसु तरा मथोय सुबह IRB के ट्रेनिंग तगदो पर्सनल सिंग असि अयुक इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तगी इंडियन एयरफोर्स की अखनब एरोप्लेन दा गुवाहाटी दा पुख्रे लेबाग असि मफम क्या दंगसी लानमी की निमित पांगथोकली अमसुंग प्रधानमंत्री नंगसी वीडियो कॉन्फ्रेंस की खुथांगदा पीएम जनमन की खुथांगदा प्रधानमंत्री आवास योजना की बेनिफिशियरी लाख अमरोमदा मखोई की अहानबे इंस्टॉलमेंट की सेनफम सिंह खुसिनख्रे पाउलोइजरे।